Nimbang ucap Raden Bambang Ari sesampuni kardia sapuni kepenyawis arabin ini arares mewali membawas kadiangan dan Bambang Eklawi Sok semua Reng adi udah hadi Mas Mirah beli neangani dewoni yang buka ke atur dewoni kapening beli garji caning mana kuyati adi suk semuanya dari tekening dewoni adik tuku jadi apa karanes buka ke tuduanen disuwane perut diaksi yang beli bawa si dewoni tua aja istri mau tamu ngemanggokan pati beratus hati yang laki tua ibu guru kaku pidabda bidewoni ane status sacia bakti tuan ke bawas tua je dewo ngemanggekan guru kakunya dewa amat terotang nanen tulang apapun pandai disubane dewa menjangkepan jajak beri selamin dewa nyaneng anak kebuka beri sing tayangnya dewa tulak tekening beliatinya tuhu jati sing jerer-jerer yakin Raden Bambang Eklawi ngaju mangarabin jadi dewa tua dakating mau tamunya dewa
sadurunge adilunga Duani dewa subeng ngiring buat pemintaan beli nedekening dewa sakit walau sekonen nyene dewa dua asadinya amat rapi takar beli jani amater pina kepiselek piteket belini kapini dewe ki dewuni ojo adi tuna ayatna disubani lantasi dewa memargi pemekas di selantang jalan pengidih belini dengan tuna siaga tuna peritiaksu nyerang tadi dewa ni napi nyasar laku di selantang jalan ya dewu pet parade mampi kayun kaon nyasar laku de pesannya ledak di dewan lo keluwe kadi serasa melek jenana kebuka beli membahas terkini dewa duaning luk luwe jegek ngayang-ngayang hati dewa sampun pasti kelis tuayuane dewo ne pasti kenyen mekejang lanang-lanang yang nyingakin dewo ketah kadimangkin ke bos laki-laki dung belangnya adi pasti kelakar ngode dewo rada basa
ingetan dewa pet parade subuh sido jadi dewa napa ditu dijaga astine pate basa paribasa ni dewa ni apikan jadi rekala pesan nyenangan dewo napa buen kala ning dewo nangkil tak karamu paribasa netu nyen pemakas ingetan dewo ngadap kasar munyi kasor dab-dab alun yang kalaning pepardi ada lantas idewo pacang matur tu dab-dab ya sila kayu dharma sadu nyenadi rabin beli ni dewu mapi dab-dab ni dewu parilaksana sane ayu sane sadu dharma patut angen pina kegamel dewo ane lakar angon dewo gegelaran mogi mali karya mogore waktu sangkaning pidabda dewo ni situ lakar nganutin kadi pitekat beli ni labde karya sidaning terjone dibuat iya